Kanisa ya PCA Chuka ni wiraniritu ya manantu bara batina biona kinyabungo bachuka Kristo Papa bakenanirite kinyanantu bara bakirimanirwe ni makondo riana nande bethiro abetiga wokiene fathithite ojo irenjira ya kugwiranirwa nantu bangi kagitene gaka kathigonkwa kere Reverend wa kanisa yeje narombete thirikari kuthangi kaira na mpwe antu bara bathamirwe ni kuriana kwa ndoji. Mutungateri Reverend Leonard Marete amwena aitigiri bakancha PCEA muchi wa Chuka bambiritie ndionga yago ya kugana thigonko ndeni ya nchera ya Chuka GK Prison terecha kathwana ara abungwa baba bonete munya wa ukungwira nyambreno na njira ya mwanya. Marete akiuga ati ino injira ya kuingia kiugo kya Murungu gikonie kweganirwa kiao. Yesu alipokuwa hapa duniani akianza huduma yake akachukua maandiko matakatifu na akasoma mahali pale tumesoma kwamba Roho wa Bwana yuko ndani yangu, ameniita akanielekeza nikawasaidia wale wamevunjika, wale wamefungwa nikawatangazia kufunguliwa kwao, wale wamekosa matumaini ni watangazie matumaini, wale hawajui siku ya Bwana inakuja niwaambie kwamba siku ya Bwana inakuja. Ariudia akenya barabangi wanarabari baitigiria kuriungagira barabata ukire na kurijanira nabo mono kagitata kakathigonko. Hawa ni ndugu zetu ambao wamekuja hapa kwa sababu moja ama ile nyingine. Tutafute nafasi tuje tuwatembelee. Na chochote ambacho wanahitaji, labda sabuni, labda mkate, tuje tuwajulie hali, tuwasalimie, tukiwatakia baraka. Kuma nchereno mboto ino ya kinyanthi nterecha Irimba wadi ya Nkondi kuriungira akaribara bathamirwe michi yago irojirwa muguo ario inyasi agatiria orarua aegitwe ari mitandaoni akiromba utethio nyuma ya nyomba yake kujura ruji. Irachi bia chukuru ino ya Irimba ibio akaribaba baetheti gikaro kiago nyuma ya kurumirwa ikenyamara giki. Na no mwathani antobe Irimba bate abatethetie nontu egitarira nyomba cienu ciatonyagirwa ni ruji bamwe bomba kwithwa bara mami na gutungiro nde kuruta kuutiga mwathani. Into bira bipeja ni twagana mwena nguo na miringeti irajeja ni twe kirigatiria imuchia chagwa agutene Beth Mugo urakagita kamwe arwagira gitikia urais nyuma yake gukinyirwa ikiriro giki. Ningo chokia nkatho inene muno na inkenire bwe ngai nakabuthalima muno mbuga ndaugire mbu ndauga nthiguru yonthe nigo nontu bakuinyirika kwa ndainyirikite. Igikeno kiankenire kinene muno na ninde miru kwaria na inde miru ebiugo bya mbumba utumira nontu we mantu ama mujiro bwaya pukuya bunene muno tanto bainge nontu wanantori ino chietu tia turona kanicha nwere kuyite gutuona lakini bigo bwageya ukinya Murungu na bongere inya na buthalime. Mutungateri Marete akiuragia thirikari ichwire ukaro akaribaba barabaumba kwaga umamo rira aritwa bathiete uchoka irachini biraba mamaga kagita karachukuru ithiete kurugurwa. Riu no komenya cukuru nitete gucokwa barabomba kwithwa bari oguko tukaromba thirikari tunyetie muno ala komba gutetheriwa batetherie nikenda bugacoka ikarone bianu bwega na nituje thirikari yetu ya county na ya national government no batuishiragia mauntu ya mega. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.